Ni amakuru atugeze avuga ko Moise Katumbi uyu ni umukandida n'ubundi wari uhanganye na Perezida Tshisekedi mu matora aheruka yo kuwa 20 Ukuboza 2023 ni ukuvuga umwaka washize. Kuri ubu rero akaba afungiwe mu rugo, ndetse Tshisekedi ngo niwe uzabazwa n'ubundi icyamubaho icyo ari cyo cyose nk'uko umuvugizi wa Moise Katumbi yabivuze. Twakubwira ko rero n'ubundi umuvugizi wa Moise Katumbi ni umukandida waje ku mwanya wa kabiri mu matora ya Perezida Repubulika Demokarasi ya Kongo yabaye kuwa 20 Ukuboza 2023. Ubundi yavuze ko perezida watowe Felix Tshisekedi ari uzabazwa kugerageza kose guhungabanya ubuzima bwite bwa Katumbi. Ibi rero bibaye mu gihe n'ubundi Moise Katumbi n'ubundi hari abasirikare bamugoteye iwe, ndetse nyuma yo kumugota rero ariko abaturage bamukunda kandi bamushyigikiye bamutabaye, ndetse baraye ijoro ryose bahangana n'abo basirikare bari baje n'ubundi kugota uwo Moise Katumbi. Byose rero bimeze bite nibyo tugiye kuba tukugezaho 5 kuri 5. Ni nyuma y'uko rero kuri uyu wa mbere Moise Katumbi n'ubundi agiye gusohoka mu rugo iwe ahitwa Kashobwe, ni muri teritwari ya Kasenga mu ntara ya Haut-Katanga. Yasanze rero hari abasirikare benshi n'imodoka byabogosere urugo rwe, ndetse bamuza kuva iwe. Aba rero bamubuje kuva iwe, ndetse kuri uyu wa mbere Katumbi yasohoye itangazo ryamagana amatora n'ubundi aheruka, avuga ko n'ubundi igisubizo cyonyine ari ukuyasesa, ndetse asaba umuryango mpuzamahanga kutemera ibyavuye muri aya matora y'uburiganya nk'uko yabivuze. Amashusho rero n'ubundi yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Katumbi agerageza n'ubundi kuva iwe mu rugo ari mu modoka bwite, n'ubundi akabuzwa n'abasirikare bafite imbunda bamubwiraga ko bahawe amabwiriza n'ababakuriye. Twakubwira ko rero Olivier n'ubundi Kamitatu umuvugizi wa Katumbi nyuma yatangaje ko iki gikorwa n'ubundi cy'ubutegetsi cyo gukwirakwiza igitutu cyangwa se igitugu bushaka gukonyora utavuga rumwe n'ubutegetsi wese mu buryo bwa demokarasi mu mahoro. Uyu rero n'ubundi avuga ko Katumbi afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ndetse no kwidegembya, yongeraho ko n'ubundi kumugotera iwe mu rugo ni nk'uburyo bwo gutera ubwoba n'ubundi umuyobozi ufite icyaha kimwe gusa gusesa amatora n'ubundi buriganya yabayeho mu gihugu cyabo. Twakubwira ko rero muri weekend ishize n'ubundi komisiyo y'amatora yasheshe ibyavuye mu matora ku bakandida barenga 80 ku myanya itandukanye kubera uburiganya n'ibindi bikorwa binyuranyije n'imigendekere myiza y'amatora. Ibiro byatumye n'ubundi abandi bari barakandida ndetse n'abari abakandida perezida bongera kuzamura ijwi ryabo ko ibi bigaragaza ko amatora yose yarenzwe cyangwa se yaranzwe n'uburiganya bukabije nk'uko babivuga, bongera gusaba ko aseswa no gusubirwamo. Uyu rero umuvugizi n'ubundi wa Moise Katumbi mu magambo bwite yagize ati byumvikane ko mu kohereza n'ubundi ingabo zifite intwaro gutera ubwoba Felix Tshisekedi niwe uzabibazwa kugerageza kose guhungabanya ubuzima bwite bwa Moise Katumbi. Gusa uyu Moise Katumbi yaretswe n'abaturage urukundo rwinshi kubera ko baje kumurwanirira. Abasirikare n'ubundi n'ibikoresho byabo bari bagose urugo rwa Moise Katumbi baje kuhava nyuma nk'uko byemejwe na guverineri w'intara ya Haut-Katanga, n'ubundi avuga ko ari ikosa ryabayeho. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, guverineri Jacques n'ubundi yavuze ko nta mabwiriza yigeze atangwa yo kubuza kwidegembya uwo ari we wese kishorwe. Yavuze ko n'ubundi bakimara kumenya ibyo guta urugo rwa Katumbi n'ubundi bahise bategeka n'ubundi ako kanya gukuraho iyo bariyeri. Ibintu byahise bikorwa. Avuga kandi ko n'ubundi bamaganye icyo gikorwa n'abagikoze bakazabibazwa kugira ngo n'ubundi kitazongera. Hagati aho mu gihe byari bimaze kumenyekana ko urugo rwa Katumbi rwakoswe n'abasirikare, abantu amagana n'ubundi bamushyigikiye bahise berekeza iwe kwifatanya nawe, ndetse ngo baraye bahangana n'ubundi n'abo baturage ndetse n'abo basirikare bari baje kugota urugo rwa Katumbi. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Katumbi arimo n'ubundi kubavugisha akoresheje indangururamajwi abahumuriza ko ameze neza kandi ko yamagana n'ubundi icyo gikorwa cyo kumubuza uburenganzira bwe kuko yamaganye ibyavuye mu matora. Ibinyamakuru muri Katanga rero bivuga ko abantu amagana biganjemo n'ubundi abatuye hafi y'urugo rwe baraye ijoro ryose iruhande rwa Katumbi mu gisa no kumurinda ndetse no kwifatanya nawe. Katumbi rero wamaze imyaka hafi 10 n'ubundi akuriye intara ya Katanga mu matora ya perezida yo mu kwezi gushize, yaje ku mwanya wa kabiri n'amajwi 18% n'ubundi
yaje nyuma ya Tshisekedi wagize n'ubundi amajwi agera kuri 73 kw'ijana. Ni bigaragaza rero ko abaturage n'ubundi begereye cyangwa se bashyigikiye n'ubundi Moise Katumbi, bigaragara ko rwose biyemeje kumufasha, dore ko barengo bahangana n'abasirikare bari baje kugota urugo rwa Moise Katumbi, bakaba baraye ijoro ryose, ndetse Moise Katumbi yakoresheje indangururamajwi yababwiye ko ameze neza nta kibazo afite. Gusa nanone umuvugizi wa Moise Katumbi yavuze ko ikizaba kuri Moise Katumbi kizabazwa n'ubundi Tshisekedi cyangwa se guverinoma ya Tshisekedi. Twakubwira ko rero n'ubundi ngabo basirikare bakoze ibyo ngibyo ngo nta mabwiriza bari bahawe, nyamara bo ngo babwiraga Moise Katumbi ko bahawe amabwiriza n'ababakuriye kagomba n'ubundi kuguma aho ngaho, nkuko n'ubundi byagiye byandikwa mu binyamakuru bitandukanye. Twakubwira ko rero n'ubundi amatora yabaye kuwa 20 Ukuboza 2023, ni ukuvuga umwaka ushize, byagiye bivugwa ko yabayemo uburiganya bukabije, ari nabyo biri gutuma n'ubundi abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bagiye bagaragaza kenshi ko aya matora yabayemo uburiganya, ndetse bagasaba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bagasaba n'umuryango mpuzamahanga, bagasaba n'abanyekongo ko aya matora n'ubundi yaseswa, ndetse bagasaba abanyekongo gukora imyigaragambyo yamagana aya matora. Kuri ubu rero Moise Katumbi n'ubundi niwe n'ubundi ukuriye cyangwa se ukurikiye Perezida Tshisekedi mu bitora cyangwa se mu byavuye mu matora, dore ko yagize amajwi 18 kw'ijana, mu gihe n'ubundi Perezida Tshisekedi we yagize amajwi 73 nk'uko byatangajwe na komisiyo y'amatora yigenga muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi ishize. Ibyatangajwe by'agateganyo byagaragaje ko Perezida Tshisekedi n'ubundi yaje imbere n'amajwi 73, mu gihe umukurikiye rero ari Moise Katumbi akaba yaragize amajwi 18. Gusa nk'uko twabikubwiye n'ubundi abakandida bari bahanganye n'uyu Tshisekedi bagiye bagaragaza ko batishimiye ibyavuye mu matora, cyangwa se ko aya matora yabayemo uburiganya bukabije. Hari amakuru avugwa ko mu mirwano yahuje FARDC mu 23 na Wazalendo kuri ubu hari indege yahanuwe, ni indege itagira abapiloti izwi ku izina rya drone, ndetse twakubwira ko n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Masisi haravugwa ihanurwa ry'indege itagira abapiloti drone mu mirwano yahuje FARDC mu 23 na Wazalendo. Twakubwira ko rero bivugwa ko iyi drone n'ubundi yahanuwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ubwo yacaracaraga hejuru y'ikirere cya Nyiragongo. Ni nyuma y'uko n'ubundi kuri uyu wa gatandatu FARDC yari yakoresheje iyi drone mu kugaba ibitero kuri M23, ndetse ihitana abaturage barenga 10 nk'uko byagiye bitangazwa na Bwiza.com. Imirwano yatangiye hafi rero mu rukerera, ndetse FARDC yatangiye n'ubundi kugaba ibitero kuri aba barwanyi ba M23, nabo n'ubundi batangira kwirwanaho, ari naho bavuga ko bahanuriye drone ikunze gukoreshwa n'igisirikare cya Kongo FARDC kuri kimwe na Wazalendo. Iyi drone rero n'ubundi yahanuwe ngiri mu bwoko bwa SH. Iyi drone yahanuwe rero ngiri mu bwoko bwa CH4, bivugwa ko n'ubundi ifite agaciro karenga miliyoni y'amadolari, ikaba ifite ubushobozi bwo kugera ku butumburuke bwa kilometero 3500 no kugera ku 5000. Iyi drone n'ubundi rero yahanuwe yiyongera n'ubundi ku yindi iherutse guhanurwa mu minsi yashize, ubwo yari irimo ifata amashusho yagombaga guhesha inzira n'ubundi indege ya Sukhoi kugira ngo irose cyangwa se igabe ibitero kuri M23. Twakubwira ko rero n'ubundi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikunze gukoresha ibikoresho bitandukanye mu rwego rwo kurwanya M23, aho ikoresha indege zitandukanye zirimo izo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zakuzwe mu gihugu cy'Uburusiya. Harimo kandi na drones nazo zikoreshwa mu rwego rwo kurasa n'ubundi kuri M23, ariko inyinshi zanaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse hari n'ibindi bimodoka by'intambara byagiye bigurwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guhashya no guhangana n'umutwe wa M23, nk'uko byagiye bitangazwa mu bihe bitandukanye. Uretse rero imirwano n'ubundi yaramukiye muri Masisi kuri uyu munsi, ku munsi w'ejo hashize n'ubundi mu gace ka Tongo hari amakuru avuga ko M23 n'ubundi yakozanyijeho n'umutwe wa FDLR, araswa n'ubundi amasasu menshi mu gace gakikije n'ubundi kicanga muri Chahemba. Uku gukozanyaho rero kukaba kuri mu byatumye n'ubundi kuri iki cyumweru tariki ya 7 Mutarama muri iki gihugu n'ubundi harashyizwe abayobozi bashya b'ingabo mu turere twa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru, Ituri ndetse na Equateur. Hashyizweho rero n'ubundi bakomanda bashya ba FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, Ituri na Equateur ku cyumweru ku itariki ya 7 Mutarama, nk'uko twari tubivuze. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashyizweho abayobozi bashya b'ingabo mu turere twa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru, Ituri ndetse n'agace ka Equateur. Abo ofisiye rero bashyizweho by'agateganyo ni
General David Mushimba ni umuyobozi w'akarere ka 13 ka gisirikare mu ntara ya Equateur. General Ntambuka Bame ni umuyobozi w'akarere ka 32 ka gisirikare muri Ituri. General Michel Mabondani ni umuyobozi w'akarere ka 34 ka gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu rero wanyuma simbuye muri General Bruno Mpezo Mbele watawe muri yombi mu minsi 8 ishize kubera n'ubundi ko yarenze ku mabwiriza ajyanye no kubuza abasirikare gukorana na FDL no gucunga nabi umutungo. Colonel rero Okoko Noye Bakubokao ni Bokoweni kabisa yagizwe kandi umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi bya Sokora ya mbere Grano muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa nubwo bimeze gutyo twakubwira ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi Wazalendo ndetse na FARDC basubiranyemo ndetse barasana batandatu bahita basiga ubuzima. Abantu batandatu rero baguye mu mirwano yabaye hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC na bamwe mu rubyiruko rwa Wazalendo bo muri commune Mangina iri ku birometero 30 uvuye mu mujyi wa Benin mu majyaruguru ya Kivu cyase ni muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano rero yabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Mutarama 2024. Katembo Salomo rero umuyobozi wa commune Katembo avuga ko impamvu y'imirwano ngaruka kutumvikana kwabaye hagati y'impande zombi maze bahita n'ubundi barekura urufaya rw'amasasu maze abantu batandatu bahita bahasiga ubuzima nk'uko bitangazwa. Gusa n'ubundi ntihatangajwe niba bapfuye ari abo ku ruhande rwa Wazalendo cyangwa se niba ari abo ku ruhande rwa FARDC, no kuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba binashoboka ko n'ubundi ari abasivili babigendeyemo. Ni mu gihe n'ubundi ubusanzwe byari bimenyerewe ko izi mpande zose zisanzwe zunze ubumwe by'umwihariko mu kurwanya M23 mu rwego n'ubundi rwo kwitsinda. Amakuru ravuga ko imirwano no muri kimara kuba amashuri, butiki, ibiro by'itangazamakuru n'ibindi byahise bifunga imiryango, ndetse abaturage benshi nabo bahise bimurugwa ahandi hantu hashobora kuba hari umutekano.